musi yaho gatoya bamera nk'utabukaho ntushobora kugira movement nimwe ntushobora bakavuga ko biterwa n'ikizi biterwa nuko kugira ngo hacike haracitse hararekuranye biterwa nuko twagize nishika twagize uko twagize gym mu mwanya munini hari n'amabdo ari na position y'amabdo twakunda kugira twayigira umwanya munini kuko nashitse tugira grenage y'iminota ine iminota ine direct uri muri grenage ino bagira umunota umwe sinzi ko iminota 3 twagira myinshi muri national twayigira avant then umubiri wararushe kandi shikira mu match twakina match 3 mu ndwi imwe shikira mu match menshi kandi aho nari mvuye sinavuye nakina shikira mu match bwari uburuhe haratabuka nico gituma rero niyo shock ya nuvuga no kwifuriza n'umukinyi n'umwe yego kuko nushobora guhindura direction uri kuriruka wirukuku mu gukata ukata nk'imodoka urakata nushobora guhindura direction ngo direct nibikunda narakina niruka ndaba imbere gusa kwa kundi mu mupira urajenje muri duel n'ivyakunda n'ivyakunda na gato nico kuko Slovakia bakina umupira ngo mu Bwongereza mu defender mwese mukataka mwese kuva umunota wa mbere gushaka kubantu bamamuko muri rukanga mwese uko mungana ugomba kuba uri tayari ufite ugomba kuri tayari uri physiquement na endurance bifise umudefenseur wa mbere ubwo no mwataka niwe bahubwiye ati ni udekansha pressing uko ndibuka n'undi muntu yigeze kubivuga umutoza ngaha yigeze kubivuga nkavyumva ni igihe munemaze imisi ngora muri Kiyovu ko cyabwiye sinibuka niba ari Bienvenue cyangwa reka tugaruke mu kanya gato hitukomereza bakunzi b'imikino yego ikipe amasaha bakorera niyo nagomba gukorera ariko ndamwibuka anaza mbere yajyaga akora no muri Reyo mu Nzove nakorera mu Nzove abarundi bene wanyu nako ndavuga ko cyabwiye yarabwira kuri YouTube channel bareba ari mu Nzove arimo gukora imyitozo abwira abamediateri uko inagenda gu pressing niyo declenche pressing mwese mu mukurikira iryo jambo ndibikanye n'umutoza wo muri Slovakia yavuze ati Karebe nagenda gupressa mwese mugire rimwe kuko muri pressing ngiye ndije nyene ntacyo byamara byose biba bisambutse niwo utangiza pressing abandi bagendera kuri hafi muri ritme yawo nutangiza pressing nutangiza no kudefend utagiye bamenye ko ari kudefend bose baraba umwataka ari imbere yabibwiye uko sinzi match bigeze kubigira kandi nari nkiri ino ndavuga ati ibya bintu bavyumvise ndavuga ati discipline tactique cyangwa rose umuntu akwigisha tactiquement ikintu ukacumva kuko n'abazungu rakunda umwirabura barazi ko dufite talo iyo ugiye ukibamenya tactiquement kuko benshi baba hameza 3 ameza ngahe kugira ubusante yareze wumve ko football hari ibintu biri ku murongo kina zone yawe ugira iki niko biba bimeze hanyuma kuri championnat mu Rwanda urayizi Karebo urayizi tubwize ukuri ntuce hirya nta zina ry'umukinnyi uri buze kuvuga iyi championnat mu Rwanda urayizi wayinyuzemo n'uyu munsi urimo kuyireba imikino imwe n'imwe hari abakinnyi bari mu Rwanda ubona bari ku rwego rwo kujya ku mugabane w'uburayi muri ibyo bigo bitandukanye bagahita bakina mu ciciro cya mbere cyangwa birasaba imbaraga zidasanzwe kuri ku bakinnyi bari muri championnat icyo navuga sinaravye mu match menshi sinaravye mu match menshi ariko ndibaza ko bariho hari umukinnyi benshi hari umunyanigeriya akina hagati muri Bugesera yitwa gute hari Osalowe nigeze kuja kuri match yasinye muri basishije umukinnyi mwiza cyane yakina hariho hose nigeze kuri match ya Bugesera na kimwe bari muri December ndi batari muri Janvier ya Bugesera na Kiyovu bakine batsinze kimwe Bugesera na Kiyovu muri champion Nyamata no namubonye ari karakina namubonye muri mita ya mbere abo twari kumunda babwira tuyakina hariho hose afite karite zose Osalowe urisi uko yakabaro uko ayitanga uko yifunga uko afite karite zose abakinnyi ni benshi na Pichu nawe yakina Abed yakina ubundi nikizera yuko yabikora na Keve yakina me forme ziba muri football Muhire cyangwa Rushibura ya Keve Muhire Keve capitaine me forme zibaho muri champion izo ni ingero atanga ingero ko me forme zibaho me forme zirabaho kuri saison umuntu akaba hasi ariko mutibagije karite yiyo kuko je Keve ndamuzi dukinana ari mu bakinyi bari bisa nka
we na Jabel kuno twakina na Jabel na Kevin nibo bakinyi twagendera ko turi twenyene ndemera ko afise karite noneho yagiye muri Egypte bikagenda byo sinzi ko byagenze me arafise karite yo gukina hanze kuko n'umukinya garda baro n'umukinya azi kudributa ku mupira ufise kuko ariko ikintu muri Egypte tubeshya ngo byamupfiriye ubusa wakina byaciye impaka dukina na Senegal kuko niwe mukinyi wenyine yashobora kugarda baro Rwanda washoboye guhangana na Paris Mendy agafata umupira akawufunga akawuzengurukana agashaka uwawuha abandi bose baro yageraga bayitakaza ariko na Blaise yakina Blaise yakina sure Blaise wa Rayon Sport Ibrahim yakina igasezo yakinye bakinya amezi 3 yari hejuru cyane iyi sezo sinigeze ndabona amamatch donc yayisura sinamurebye me na reje na match bakina na Guinea wari umwaka wa mbere niga match ya mbere yo equipe nationale yakinanaga na Ruvumbu mu kibuga ne mediateur ruvuga ari mu mediateur mu Rwanda ashobora kwataka surface kuja gukina imbere kugira uzaro nk'umu mediateur akinaje imbere biragoye no bantu bavuga ati je mu mwanya banje mu mutwe ariko ndibaza ko umaze kubona benshi n'ubwoba niki cyo kintu uvuze terwa niki natwe dufite mbarwa biterwa nuko abakina bajya muri box batinyuka kugerayo no kugezayo umupira n'ubigerageje umupira wawe utakaje Blaise arabikora nabonye Blaise abikora nicyo kintu cyanye impression kuri we ni mukinyi mwiza na Mugunga Yves n'umwataka mwiza Mugunga we muranareshya Mugunga n'umwataka Ibrahim yakina kuko ari ikintu abantu bagomba kumenya hejuru murapere n'umusimbura murapere n'umusimbura hejuru twese twarabivuze aho tubanze twebwe abanyamakuru twibeshya ndakina imbere yiwe habanzamo umuhungu bita Bizimana n'uyu munsi niyo amahirwe menshi ni Yannick Bizimana iyo atari we n'inshuti akenshi ubiterwa wenda sinzi hari igihe abatoza bitewe n'ibintu ashaka gukina utamenya umutoza hari igihe ahitamo umukinnyi Kareba kidusobanurira umukinnyi ugendanye ufitinga mu byo we ashaka ugasanga wenda icyiza Kareba arabivuga ni nomero 9 umukinnyi uwo mwanya nyine wa Mugunga arabivuga nk'umuntu ukina umwanya we bose ni barebare urubavu rutoya warushaho kubisobanura wabonye rumwataka mwiza Mugunga nakwemeza yuko yakina muri equipe yari yose ngaho mu Rwanda kandi akabanzamo muri systeme yose muri systeme bamukinisha yose ashubije ikibazo twibazaga so wangu ugenda ashaka gukina gutya uko wakina kose uko mwamukinisha kose yakina niba ari 4-4-2 uko ndemera ko yaba backup nziza muri equipe nationale nanjye nemera ko nomero 9 ubutwara mu buzo mu Rwanda ariko nemera ko nanjye ubwanjye Mugunga ari we wakaba yategurwa ariko aho bipfira kuko nyuma yasugira niwe mwataka to dufite nyawe ugora aba defenseur akaba yatsinda igitego aho aviriyeho twaribeshye nta wundi twabonye ntabwo tugeze dutegura Mugunga nk'uwasimbura sugira kuko Mugunga ni umuntu akontrola baro mu bantu batatu ari umuntu aganya duel undi muntu nabonye abigira ni umukinnyi wa polisi yitwa gute Dominique ni umukinnyi mwiza nuko gusa nawe ari muri equipe novuga iri mu bihe bibi yaba nka Dominique cyangwa Mugunga ari muri nka Rayon Sport equipe y'abafana muri nationale babanza bamupushinga yakora ibitangaza babanzamo muri equipe nationale kuko abafana ba Rayon ari cyo bakongera ari ibyo ushobora kugira muri izi equipe zindi utagira muri Rayon Sport nibikunda abafana baragufasha kare iyo mu kibuga baragufasha bitewe nibo bakinyi ba 12 muri Rayon Sport ejo niwe ibonye se kuri stade abantu nka 20 baririmba stade yose bukamukumva amajwi nugo ngo wowe wayikiniyemo ufite byo gufasha sezo yawe ya mbere nawe wagaragaye nk'umukinnyi usanzwe amezi atandatu ane ya mbere kuko nagiye gutanga nibyo Fazane mugana Fazane narangije ndi meilleur buteur wa equipe nibwo sezo yawe ya mbere hari abakinyi bose hari nabandi mugana je narangije ndi meilleur buteur wa equipe ngo bagushidikanya gose birashika sinari ibyo banyiteze harimo abanyamahanga benshi ibyo banyitezeho peut-être sivyo babonye mu nango nari nkeneye kwiadapta nari nkeneye kwiyumva ko ndijewe kumva ko ndabishobora gukira icyo nshaka kuko ndibuka Robert Nyaje yavuze ati genda ukine uko wewe ubibona yatubwiye je Kevin na Jabel mukino uko mubizi ubone ngo Brazil niyo mahame yawe niko dukina kuko barambona ku ruhande ukabona Jabel kuri attaque ukabona Kevin kuri attaque twaranyuranamo twese turi batatu bambona ku ruhande Kevin hagati ngiye muri poste ya Kevin aje muri poste yanjye yarabizi barabura umuntu bacunga nicyo bituma batayigira
byari bigoye kudufata kiyagiye byo tumavuga ati Kevin Ndamushi ndemeza yuko ari umukinnyi mwiza cyane kira nta gutakaza ku kirenge oya kuri Mitego ye cyane kuba mufite abakinnyi benshi hanze Karebu uri umunyarwanda uri n'umurundi kuba mufite abakinnyi benshi hanze b'abarundi baba pro uyu munsi ikipe nationale zigaye hamagara aba pro gusa nabo basigaye bakina nta mukinnyi w'umuro kugikina niki kintu muturusha twebwe abanyarwanda ko dufite aba pro bake nabo dufite bakaba bari mu byiciro biciriritse sinzi ko nabivuga ariko ubu mu Burundi muri iyi myaka iheze turafise isoko cyane yo turafise abantu badusapotinga nk'abakinnyi turafise federation iri inyuma irarondera abakinnyi ukuntu baja hanze hari n'abandi bakinnyi bari hanze ariko Reverie ubanza yarabishyizemo ingufu nyinshi ego ari mu batumye na football niyo kintu azibukirwaho cyane kuba perezida wa FFB hari ikintu yakoze igikomeye kurusha hari ikintu yakoze abandi batigeze bakora ariko n'abahari hari n'icyo bari kubarakora nicyo gutuma mbona hari aba professionnel benshi n'abahari hari n'ebi si umurongo yabasigiye mwiza Reverie n'umurongo mwiza bari kubarakurikiza wiwe kandi nabo mabya ko bazoshika ku bintu byiza kuko n'abantu badusapotinga cyane muri nka equipe nationale turaronga icyo twifuza cyose yego turisanta nka famille kuko ni generation imwe uravye nka twebwe iyi generation yari muri equipe nationale ni generation yacu ya event dukikira mu Burundi ni U20 hari Yusuf hari Jonathan hari Pichu hari n'abandi niko nayo batari kurangaruka mu mutwe turi honestly yego kuko ndibuka Pichu we twakira muri event bakira muri 17 ndibuka yego kandi baganyene nibo bari kubaragaruka muri ga equipe nationale amaraso mashasha urabona ko twe abakinyi benshi ari bari jeune kandi dufite n'abandi bakinyi badufasha kuguha iga experience yabo hariyo Saido Cedric batubwira ko mu equipe nationale nka 70% n'abajeune igihe cyanyu yego ni generation yacu ya ubwo Caleb yagiye atanga ingero z'abakinnyi b'abanyarwanda abona bashobora kuba bakina hanze bakabishobora ariko Caleb yavugaga nk'umukinnyi bitewe na karita abona umukinnyi afite ariko ikindi kintu bisaba akazungu yigeze kugikomozaho aravuga ngo kugira ngo ugere kuri success bisaba kunyura muri souffrance kubanza kubabara kwihangana ukemera kuba wajya ahantu bakakutuka kuri umwirabura abakinnyi umukinnyi mukinana rimwe na rimwe kaza ntagusuhuze ibyo bintu byose ukabasha kugira umutima ubyihangana no kuntu baguforomatana no kuko ushobora kubuza umupira ufite karite kare kugenda bikanga kuri ibyo kare bavuze nabyo nayo kuguforomata ariko hari n'igihe byakwanga mu gifaransa aravuga ati ngo pour mieux sauter il faut reculer kugira uje kure il faut gusubira inyuma witaze kugira uje kari niyo usubira inyuma uvuga ati subira inyuma kuko shaka gushika kure yari yamvuye byose birashoboka mais ibyo ubikora hamwe uvuga ati aha nagerageje ibishoboka kugira shobore gushika ku kintu runaka none se Caleb ntagiye mbona abantu hano benshi bari kwandika ngo tubarize Caleb ngo akunda Rio wese ngo Caleb ngo yumva hari igihe kizagera akagaruka gukinira Rayon Sport nawe igihe uba uri mu Rwanda abareyo bajya bakubaza icyo kibazo abareyo bajya bakwereka urukundo nk'urwo tweba bari kutwereka akanya bagukunda wowe sura yikunda utugira ikintu utubwira kuri Rayon Sport wakiniye Rayon Sport ndayikunda kandi ayikunda kuruta uko babyumvira cyangwa iki ahubwo n'umuntu abajije uko sinumva nyine yabazuko ni gute se utakunda equipe agiriyemo ibihe byiza ariyo yatumye ushika aho ndi uno munsi nikora Rayon Sport yanyugururiye imiryango yanyugururiye iki Rayon Sport ndayikunda cyane ndibaza yuko nzogaruka kira muri Rayon Sport hari umunsi nzogaruka ngakomereza aho guti byanga nakinye hanze yego nakinye hanze bigasaba ko ngaruka ni mu rugo nakinye ahandi cyangwa bigasaba yuko navuga ati byo saba ngo uko njokira mu Rwanda nakira muri Rayon Sport none se muri iyi myaka ubona urayikurikirana amakuru yayo kuko imaze imyaka yego ndayikurikirana itameze neza nimeze neza ariko ndibaza ko bazosubira mu bihe byabo baramaze iminsi ni transition kuva gushika aha kuko ravye equipe nkuru zose ziraca muri ibyo bihe Manchester ibirimwo United ibirimwo ndibaza yuko igihe kigeze yuko bagaruka mu bihe byiza bizogaruka nabonye basinishije na hari ngingo uje ngenda nababwiye bamusinishe hari ngingo kuko ndibuka abari ba president barambagije ni Jiro Rimwengu yaje asimbura Jari je nababwiye ati muzane Jiro Rimwengu kuko bari baranyanye waranze Jiro Rimwengu nije naranze Jiro Rimwengu ndabwira manager wanje Arno nambwiye ati
president vugana na Haruna kuzanira Jire Rumwengo Haruna se buri no manager ko nako nagashye Rakitic komeze wakara neza wakara niwe manager naramubwiye ati Jire Rumwengo wababedi na wapicu gusa oya naho bimazemo igihe afite n'abandi bakinyi beza kabisa mu Rwanda mugiye kubona nakomeza manure rero Rakitic ubundi bamwita Rakitic umukinnyi wese mwiza BJ agomba kumuzana hano niko bimeze agomba kumuzana ameze neza kabisa ndibuka nababwiye kuko Rayon Sport itegeza ubu football ahigeze utashize nk'amafaranga naho wagera waguma ku izina gusa utegeza gushora udashoye n'ahantu wagera wazana n'umutozo umeze gute ariko utamushoreye hari ikindi kintu utakora ibyo ndabihamye Rayon Sport ifite abakinyi batari babi ariko bongeyemo nk'abandi bangaye beza bakomeye igikombe bagihatana n'abandi basanzwe urwego ruzamuka kuko uraje na Kiyovu n'abakinyi bangaye bagira difference n'abakinyi nka batanu kuko cyanagize entraînement nabo hariyo Pichu Abedi Eric Defenseur Okwi na Jijia nibo bakinyi bagira difference yemeranya rwose nibo bakinyi bonyere batumye abo bakinyi batanu nibo bakoze ikintu gikomeye kuri Kiyovu nibo bakinyi abandi bari talentueux kandi barafite imbaraga kareba ko kanuvuga ari guca impaka yitima ako kanuvuga kareba ikintu cyambabaje abantu ntibabona umusaruro wagigiye muri Kiyovu ikipe ahubwo ko baramusize muri equipe nationale bamugiriye amakosa rwose bamagaye equipe nationale yigera bura ndibuka bamagaye equipe nationale nkiri ngaha nje mu Burundi muri equipe nationale byarambabaje kuko mutwe turangije imyitozo numva liste ndabona Jijani bamuhamagaye Jijani yari muri forme mediane ya Kiyovu yari muri forme Abedi Pichu na Jiji bari uwo Jiji equipe irimo gushaka igikombe uwo mukinnyi abura gutanga nabandi bari bakinyi beza na Serumongo narimo Serumongo arimo nawe nibyo wa gatandatu abakinyi nibo batumye Kiyovu aho uri cyane kuko uravye ibintu bakina bumviraga je kuko nagira antenne niyo nababwiye ati bumvira consigne umutoza abahaye na Pichu jegambe ndamubona kiye muri Axe mais ari consigne mais yakinye yaje muri equipe nationale bamupice kuri gatatu agakina nka numero gatatu kuko n'umushobora yego akabishobora baramutse bamushaka yaragarutse hagati yego kuko turagize imvune babashise kumushira ku ruhande ariko arahakina ariko bumviraga cyane ibyo umukoca babwiye cyo ndababwiye ati na Rayon Sport ni bamuzanira abakinyi ashobora kubwira abakumvira Rayon Sport izagaruka mu bihe byayo kuko Robertinho yajya dusanga twebwe akatubwira ibintu nanda umutoza mubi cyangwa iki me yaradusanze abakinyi abwira abakumvira yego niko no bari twari for tactic twegera tubwira ati imbere na numero 7 ariho na numero 9 iriho na numero 11 barasanga kuri 7 Keve ku 9 Jabel twese twari tuza kwipanga ku murongo kuko ata espace nimwe ihaba je twakiranga gusa mu kibuga so ni Bimenyimana Bonfils Caleb turi kuganira n'abariyo nakonje kubona hano benshi bandika bati Caleb na Cedric nibo bakinnyi bakomoka i Burundi tutapfa kwibagirwa kuko na Cedric Amisi bagomba kuzongera bakanyuramo nawe n'umukinnyi bibaye ngombwa hagaruka akunda yarabivuze nawe yarabivuze rwose na Karebo narabivuze so Karebo reka tukubitere gato mu ntamba kabisa mu ikipe y'igihugu y'u Burundi uri umwe mu bakinnyi nabonye iyo Burundi bwakinnye match mu gatsinda kimwe cyangwa bibiri nabonye bigorana ko muri iyi minsi wakibura match rero ya Cameroon ntabwo wakinnye kubera carton rouge nayo uri buze kugira icyo tubwiraho wabonye kuri Namibia nabonye itari ngombwa rwose kubona umuhondo wa kabiri donc nubwo wenda Burundi nk'igihugu butagera aho mwifuza ariko wewe contribution yawe abantu bakurikirana intamba barayibona igitego rwose uragihiga kandi bikagukundira ukakibona niki kigufasha niki kibafasha mu ikipe y'intamba icambere navuze ni president d'honneur Reverier ama na president wa federation na comité yose ya federation na staff ya equipe kuko ndibuka turafise groupe yacu y'abakinyi turagira kenshi yo bagize selection turavugana tukavuga ati dushira amazina hasi dushire ibyo ushoboye hasi tugiye kugwana intambara ya 13 million ya population y'u Burundi niyo uwambaye mayo menye ko wambaye 13 million hari abantu 13 million bari nyuma yawe hari ikindi kintu gituma umva ko uri share uni nk'umusoda agiye ku rugamba ngiye kugwanira igihugu ni drapeau y'igihugu iri hari bavuga ati twebwe ni ya generation tugaruka hamwe turemera gusufra mu kibuga turemera gutanga ibishoboka nkanje uravye
cyane cyane federation yambaye hafi kuko situation yanje barayizi yose me havuzwe byinshi havuzwe ibi kumutoza bamuhamagara gutata ikipe agira iki ariko ndahamya neza iyo umuntu atari karakina afise discipline nyinshi no gukora cyane kuko sana gushobora kugenda muri equipe nationale ngo bashiremo kubera ngo ndikadebe kuko nta kintu de special nari bwakore niko ndabimerita kuba nkina hariya ninabimerita bazumushira hanze niko bimeze so iyo nje ndi mu kibuga nigeze no kubivuga nk'ikina ngaha sinifuza yuko nava mu kibuga natsinze igitsindo cyane namwe pasi y'igitsindo niyo mentalite yanjye ifise ibyo bizakuguma uzabigumane niyo mentalite ifise no iyo ninjiye mu kibuga iyo bagatsinze atagarira iyo ninjiye mu kibuga makigara ndagenda ubwo munsi nanitiro nagira kuko ndarana na Yusuf akina muri Turki Yusuf Nyange niyo nshuti yawe hafi niyo muntu niyo nshuti yanje magara navuga kuko nta mukino ubana n'undi mu kipe nationale batani inshuti magara tuzinanye kuva muri 2000 biba bizwi n'abara batanga ibyumba je tuzinanye kuva muri 2011 twari inshuti twakuva tugira abana imyaka 11 n'ubu hari igihe azaca tukagenda muri vacances muri Turki tukagumana cyangwa cyo match ziyo na match imwe nanje nakina nayirabe yose nawe na match yakina akabona ibintu bibi akabimbwira nanje nkamubwira ibi byiwe nuko nubwo dufitubaniye ubucuti navuga ati bw'imyaka myinshi n'ubu no muri national yo natsinze cyangwa nakinye match nziza arabizi ko naza gusinzira arabizi ko tuza kukwicara nka gushika 4 5 gushika naho nzogyama après 2 jours byavuye mu mutwe nikomeze so dashima Imana kwanza nibikira bifasha mu navuga ati Imana nitanga hanyuma ibisigaye ni kubandanya nkora cyane ibindi nibisanzwe ni gihe cyanje niko novuga so uri mu bihe byawe uraprofita gutanga ibyo ushoboye byose yego ariko ratsinda mubona mufite amahirwe kujya muri kani yego turafise bamutozwa n'umutoza nkunda cyane turayizeye ko tuzoza ikipe y'igihugu yanyu rwose nifuza ko azatoza ikipe ikomeye mu Rwanda nta pressure ufite kuri bari abataka b'abarundi oya bahari nta pressure Saido bari inyuma ye Saido bari inyuma ye oya nta kibazo uyu mugenzi yasubiye inyuma jewe ikindi kintu navuga sindi muri competition n'umuntu n'umwe sindi muri competition n'umukinyi n'umwe ndashaka kuba umukinyi mwiza arusha uwo je narindiye ejo ndiko ndakora cyane kurusha Karebe mwabonye match ya Namibia ugomba kuba uri mushya ngomba gukora nza mu rwego naravye ngo kuri post yanjye fituye oya aho nagejeje naha ndaja kuraba match ngeraba yose ahantu ari nkwiye kugira uko nuko match kuri class ushaka kugira amayerere kandi nkiga carton rouge na rose nta muntu muhanganye hari iyo carton rouge tubwireho kuri carton rouge na rose na jaune ya mbere amaye nuko niyabonye na action mu arbitre cyambere na mbere ntiyabonye action yabonye gusa umunyeza niga video siniko muyifise mwayishira twarayibonye iga carton jaune ya mbere umunyezamu yabonye umupira uri kujya mu izamu ara umusifuzi acarago hasi yaguye hasi umupira ugira winjire mu izamu niko mutayisubiyemo cyane arbitre baza ngo namukozeho mo sinigeze ndamukoraho kuko baro yayikuye baro yarayizamuye je nkubitabarija kuko ndibuka na federation yandikiye kafa arababwira ati iyi carton jaune siyo ariko nitwayikuraho niko tuza kwemeza iki gitego biragoye kandi umwanya usigaye ni muto nari gukina match ya Cameroon kafu yarabasubije ngo iyi carton jaune tuyikuraho nuko turi valide igitego ni kuri turi valide igitego kuko ambwa n'umupira uteye mu rushundura kuko umupira warinjiye biba ngombwa yuko iba confirm kuko umwanya wari muto kuko match ya Cameroon byageze kuri entraînement nyuma niho nagiye kumenya ko vyanse yuko carton bayikuraho kuko ari procedure ndende yo gukuraho no gushira igitsendo bibuko niga carton ya jaune ya kabiri na ronse ubu twegana na kina urashobora kuzamuka ukerekana message uzamuye umupira sikibazo wazamuye jezi werekana ibyandiko ubu n'abandi bakinyi peut-être ashobora kuba banyumva uwandikanye ibyandiko ni carton jaune direct mu Rwanda ariko nta kibazo urashobora kuzamura oya urashobora nayo bahabwa mu Rwanda nta karita yatima ariko amategeko barayitanga iyo uzamuye ukerekana ibintu werekanye ibyandiko barahinduye ahantu hose barayitanga kuko nanje nabaye surpris kuko esprit yangarutse ko mu nyuma ndiko ndinjira mu kibuga mbona umusifuzi kuko n'umusifuzi arampamagaye ngo tubandanye match même umusifuzi wa kane ni bamuhamagaye oya yazamuye yerekanye message kuko Sengre yararenze abona nabyanditse Sengre yararenze ayibona munsi ataravuga ati ko nabyerekanye niho nasohotse niyo werekanaga ibintu byanditse so ego nazamuye uko yari nko gushina nashaka gushimira Imana avuga ati kuko havuzwe amajambo menshi kuri jewe kubera ko bagomba Imana niyo nkuru
yaranditse Imana niyo nkuru kuri we gutese kandi bari bavuze amagambo menshi ngo simwiye guhamagagwa kumaze igihe udakina yego nibyo nakunda avuga ariko ndayizeye Jimmy ibyo ntabigenderaho oya kuko ikipe nationale igira ndamushimira n'umuntu yamaye icyizere kandi nanjye kandi umugani yagaruye abakinnyi benshi mu ikipe nationale bari baraterewe icyizere basaido ntibazonkiza bande ubona ko agaruye umwuka mwiza mu ikipe nationale yego niko navuga nashaka kureka iyo message kuko nije muri je numva iga mashini nigeze gutsinda kuko ni pichu niwe twagiyamanye kuko Yusuf so yarafise deshirire niya kinyezi ga match twagamanye na pichu ndamubwira ati ndatsinda 2 nayo ngiye tugira uko niyumva ndashaka kubura igitego nanga ati uno munsi mu gatondo kuko twarabyutse 3h du matin kuko ni mu mizirima nanga ati nubyuka gusenga umujure dusenge reka tugaruke mu kanya gato Karebo